ya makacho se beka ne se de tie yesuro nyame ne yemesuro nipa ne nipa nye yenka ne nipa ye ye ne bebo na baso ne atachie bam se beka na tikọ abo biye wu so biye ri tumidie ahye wonsa e wo my god bia no o so ye wadwuma yie bakande bia mekoso aka timamfo ye wo chefa e wo Ghana nkan ko ne mpuntum but timamfo be perform omo responsibilities here e ye leadership the kind of asaye etwa dia to nom sakwati sia ye boni a ye be hwe nanim ni akate sakwati aha de wa fom o mana mamra na obedi ni enfo obi de enkoche no na enkoja me yaudie wo makoma mu tipen for katwa dada I say everything under the sun is about leadership. Ebi ameka chom se bi aborofo ye se omudi omo nhye so se uja omo pa so bia anya no pa se bi beji omo na akwa ho but nhye ya leadership ayenti emaniti medidi akwasisia asemi di kabre ena aso ochira ye mofra no ewie won sohwe atwreye BC ensohwe na omo atwre no na Asem reading through some of the stories here by listening to interviews here Wayek PR Ora Kapi emo eye no eye worry semino kasi a teacher for about 18 teachers plus invigilators about 18 so mo bua ma kwada no abo apo oya ofo na so banya opportunity sana beka so enyamehwe oba na ekoskuwe ewias na bedu ba bia certificate na de adwuma ba study trend oba so akọ interviews aba ya bisan say ukọ interview no o certificate na ade to won no e ho question say na ebisa wo say impenfu a ebie mafo ebie nyuma bebre wo Ghana e move away from the certificate to practicals. So betimi aya me ehwe because who says koya mafo fa so enya certificate you am no eye sem bebre ti akwara se bi wabon ni apekwati kwa bi so amana pass it will be a 6 A's 5 A's 1 B 1 C bi wom akwaba wonya 7 ones ba wo ye bibi afra akwaba se me ne wo tra se be se wasem mu a se bia no ye be ba obukra befu tari bi kam se na me ne adwen or see the intelligence of a child is not measured by the response they give to a question, but the questions they ask. Two persons akwada dwimu do akwada nim de kwa animu a enya asema ubisa no wanu yo de ma o na tesa akwada nim de kwa animu but asem bisa akwada na ka setimi efa kwa bi so ade a wache de ebisa no e de measure akwada nim de e go na ye you poor forget to jamina se di baba na jamunya de na mi ani sisi nsuo nim na me so mani se fe hebu kru aboa ni nyina beko ba me twa so hwenwie ya ka nyina nsem hunu ba bi edisua ekeka kono no eye sad enye sad only for enkwada no but o mamu ni nyina the quality of education we given to our children and the man for the examination more practice affecting it. Master say I teach of woman I teach you money I don't make court. Yeah. But the current embrana one to be honest, as switching that one no any deterrent.
asotwe ne da honum no enya asotwe a ebo amanfo hu debre enya asotwe ebo amanfo hu kra the rate at which a church for do ho ewuram ebo ankwada se won pass won sohwe no asefem. And I just talk about leadership. You see, not Nagrat CCT. You should not only always be concerned about the condition of service of your members, but the quality of service your members are rendering. To crofua ya bomo paso menye adwuma maye. Mo church for na mo di omonim ese Nagrat not CCT. Adwuma so yo mo ye no so mo fo mani ni akire. Yes, aye. Some pre abrabomu yedie ni nkanko obi ahwede no. Basa be free ba ko dia komienu. Eti not Nagrat. Mo dwuma fu bi dwuma mo ye no. Mo akasa mo tira se eso woni. These are some of the questions I believe say asoman ye nyire mi say ho. So the leadership I'm talking about, it's not only about the president, the vice, the speaker, the chief justice, and that's one you. It's about baby Wobian, Ruby and Yamabian. Mr. Bissamo say, what church for the Jumoyan, and so many. Spakacho, my dear. Hey, Asem, and Asem comes on my ya, you would done twice in the womb, dear. Oh, David Twagim. You be a no ayako. O me am ye boni am se me kwakọ dwan to obi judge need to be sitting and say and fast to treat many pa because he Asem we there me humbo to matwe me ho o twe wa kwai emra de ye adwuma wunua ba na samra na dinas matwe me ho ko su ko okuro me hiti be be frew o sofu biti be be frew be de hwehwoni mbegina bedwam e pretisi emra na nya adwuma be kuna na bia ni abre ekrofo adipodi dem abahwe se mra na nya adwuma ne huni pa kwadi mu pe na akoye na o ma ni chichere nka kwadi dem na be ka chire bom me so ma ya dwanto ahene wom ye forget it. Abrofo ne ka bo se wonti ase Seme de me yire ne me ma wo mu ne mabusua me nimomo etina ko sisi ya me pangum ko nya asem sisi yi a na fote mbusua ni bi eye police pani bi a na me wofa opani buache wasantima po fatata for frɛ no wata na esi akwa za unim sa ko sisi ya sabai na eka ekire no akwesi be nya no hodi sisi eti boni na kwesi aye no ye nka wasem biem because ebusua pani bia frefre baby politician bia frefre baby eno mfrɛ ne power from mfrɛ say authority from above asade order from above sada mo frɛ no order from above ti say order from above be free baby ntino yesi ye nya ya kwesi nsia eti da bia da kwesi nsia trim say oh said ya de okay ene me de fa ha o kina me ye we me fa me fa ko fa ti boni ne be koso ete musa se enje carbon ni ora Thomas ene I think that would say CCT poso fu ni mo adwuma mo manfo no so ye na chi and also we by mo ye din e worrying achechefo a eboa mankwada abo apo we are living a fake life in tino obi abeso fake bibia wo ye bia chechiri ti bibia opasa ne nkrofo pass ne kaza wo ya de ba unkata wo ni be fema so unjata wo twela sai jamsa ye chechefo chechiri o se chefo no mo cha de no mo fail o se mo ko class students ni hu mo se he o se we o tre mass na no ko twere license o fail yo ni ehunu ni ehuru ni bi cha chefo e fail
eti mo ye demonstration only for say or see yankofo allowance maaye yankofo salary e maaye mo nye demonstration because mo nkofo ni bi so adwuma mo ye no enso ani ye de madachi ye mankanko ye mayeyo e na de ahye mo nsa mi mo tutu na sesa no ye ka obi enfi ye ka obi anka wasem and above we na ye kosa na certificate na ja ye twagum saa na manfo de ko na mse wo student ni so hwe ne ye enne mesi amanfo ebre e move from the real certificate or person who say move from real certificate uko interviewer tie questions ye bisa wo interview na se na hwe se emududu se the fa certificate na da manim ne ho ese wa nyinu ho ansua de no na wa antia na wo sua na se ya obekoye mfa wadwuma oba be su se wo nya adwuma nye adwuma so ho adwuma ebi ho but because of faculty kwaso na e pass year ukuta first class second class upper any ade ade ntino uko e the questions ye bisa no won tiase ye ka wo se swe because ya bua wo da wunya sa certificate no but say me bia madwuma e perfaso o me adwuma for the beauty of it it is me for obi a ne ti ewu na ukuta first class there be me foul ene no nya efu na musa na adwuye adwuma kan be for no ye kana mu de ya godie ye dachi ene ye chinchim se wireless no e beto GBC 1 e tikwa na ebehu me de akwese isia ene ya wada kam se do ya wada bia the people from Jumedi Ebro ni Adom 106.3 FM ke ho ebom te sem no ka say Aisha ayekrado ewo yibi and how for so no mo kwakwatwe enkomo na mo so how no wa benedi o mo so wo or the actual Ghana by and am ka so ochina the biggest debate of all time baso the sectorial debate no by yesterday with the energy ministry nti ora John Jinapo ginam dia ma NDC and ora Ejapa Mesa enso ginam dia ma MPP and other stakeholders omo kembe ewom ewo energy sector dwumadi enum ye be some 4 questions omo ni so ane hu de ma Ghana ye ko into 2024 general election ochina me se kra from 5:30 to 9:30 me se emubia ba ore tebia kai se asemi edik